kuliah sak kelas jatuh cinta nikah. Ya udah amalkan aja nikah. Ini hal sabar linear antar ilmu komputer, kalkulus 1, kalkulus 2 dan lain-lain. Sekali datang ke mamaku minta, kalau mamaku mau ya udah ayo. Ternyata minggu depannya datang, mamaku mau ya udah. Awalnya langsung tak jalur, langsung belum. Aku sih Insya Allah semoga sampai kakek nenek sampai meninggal berdua. Tapi jangan berdua sih sama anak ya maksudnya, sama cucunya. Iya, dunia akhir. Ada keluarga sakinah mawaddah. Anak-anaknya pinter-pinter, cakep kayak gue. Dedek, bahagia campur menjadi satu mas. What I want, you've got, and it might be hard to handle, but like a flame that burns a candle, the candle feeds the flame. Yeah, yeah, what I got, full stop of thoughts and dreams that scatter, and you pull them all together, and how I can explain. Oh yeah, well, you make my dreams come true. Saya nikahkan dan saya kawinkan dengan putri kandung saya Mola Dahu dengan mas kawin lubang biasa dengan 10 gram dengan saya terima nikah dan kawin Mola Dahu binti Muhammad Salihun dengan mas kawin tersebut tunai. Mana Bapak? Sah. Barakallahu lakum wa baraka alayka wa jama'a bainakum fi khairin wa fi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.